Bomdod namazın eng birinchi Adam alayhissalom o'qigan. Bunun okuyazı İnaya degan kitapta keladi. Qachon Alloh taolo Adam alayhissalomni beyishdan dunyoga tushirganda, qarang'i tun uchurunda tushiradi. Büt aylana qarang'i, hech narsa ko'rinmaydi. O'shanda Adam alayhissalom o'ta o'kingan avvalda bu dunyo o'ta qarang'i ekan, bu joqda qanchib yashab o'tkazamay, hech narsa ko'rinmaydi ekan. Endi qayoqqa boram deb har tarafdan qarang'iligini ko'rib, yuragine qo'rqinuchi keladi. Birazdan keyin aqrindiq menen jarıqtıq kele başlaydı. Tangdın jarık nuru gelip, çınığı tang görüngönde Adam aleyhisselam janağı janından qo'ptonu ketip, жүрөгүнөн коркунуч ketip, ошол убакта Адам aleyhisselam күн чыгардан мурда 2 рекет намаз окуйт да. Биринчи рекети караңгылык кеткендиги үчүн, экинчи рекети жарык келгендиги үчүн окуйт. Ушул 2 рекет Алла Таалага өтө жаккандыктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүнө фарз кылынып калган экен да.